لە پارێزگاها دۆک ڕێژا چاپکردن و بەرهەمینانە پەرتۆکایە زێدەبووی بەرامبەر ساڵە مۆری نویسەرێن دۆکژی ژڤەیەکێ نەڕازین و دبێژن زێدەبوونا ڕێژا چاپکردنێ تنێ بژمارەیە و لێ ناڤەڕۆک نەلدوو داخوازا خوێنەرەیە. Ez dibînim li parêzgeha Dawokê van çend salê dimahiyê ji bo çapkirina pertokan û her wisa wergêrana van babetên hemecor ve înana babet û mijarên biyanî bo ser babetên navxwe li Herêma Kurdistanê ve taybet parêzgeha Dawokê ev rêja zor li astê hindê nîne ku me xûndevanekî gelekî hejî hebit yan xûndevanek derheq van pertokan derkev. Rastî şik nabitin hin tê çapkirin û belavekirina pertokan şêwazekê beralayî bê ser û bê binema bêne belavekirin. Pertokên hatiyên çapkirin pertokxanên bajêrî edgel nivîseran wek peymanekê girê din bo wergêrana hindek pertoka. Mixabin ew jik wek mercên PTV bo saxlemiya pertokê gelek jara mirov wan pertoka da nabîne. Rengekî neş hejî tên çapkirin. خۆدانەکەی نویسینگەها فرۆتنا پەرتۆکەژی کیمیا خوێنەرێ پەرتۆکە بە هۆکارên دارایی بەدگەڕینێت. ڕەشە ئابووری بچێکی نه خراپە ئەش بە هەندێک مە بچێکی کێم تێم فرۆتنی بەس باشانێ بۆ نسبەتی خواندەوانی هەیە گەرەکە باش. پتریا وان پەرتۆکەن دۆکت ئێنە چاپکردن پەرتۆکێن وەرگرانە ji zimanên biyanî bo ser zimanên Kurdî. Nivîserên dihok jî bêjin ji ber ku çapkirin ya bûa rêkeftineka bazirganî nek maddeyekê rewşenbîrî ku vêyekê jî matirsî ser astê rewşenbîriyê qelem didin. Şirvan Xedir Kursad News Duhok.